koyo aja pekel saja nih. Jangan aja mekelongan tiang. Jadi, lanturan rumah gini ya. Durus biaku. Oke, karesan. Meta napi ya, Li? Dong udah ada sasapu niki tidiang beli. Tidiang. Ye? Sing, cara nak beli. Tidiang kia pisan beli. Ada rasa sum-sum ya. Aduh, beli. Masalahkan mau ide mau dikali. Ngiring. Nak kengke deh, Pol. Aduh, si bulas, sang bulas. Adik konyang kini ya. Weh, yang kiap, tau, yapal barengin. Singida, Adik sengina. bangun singida. Ya ben ngale ammo lang ben. Kiap atau dia nak biasa bulan majujo. Ye mah belakas wala ano ba. Halo, selamat pulas. Ye, ni kayak, aduh, Tidurlah yang aduh. Lagaw. Saya tawa kulit alas enggak. Weh, ini jelas mau pulas nih. Weh, Adi mesti pulas angkok-angkok kan dia. Soleh. Aduh. Penjelasan barangnya nasi bulat nih. Boleh, Paman. Oh, bulas. Banes. Sami keni puniki. Nggih. Makin umon niki jelemon api ogo-ogo. Petau. Ogo-ogo. Yan bulas nah. Botawang nak kiap petau. Aduh nak pulas bungut ngomong. Ipit. Ipit nih. Jadi gini, Paman. Sampun api antuk mangkit. Aneke rajo niki. Adi, beda adi barang ini tuh pulas adi. Alin-alin untuk nih badas. Ini udang nih. Dalam musa jan. Subuh peduk. Jelema sing lapet teman kene. Di center pulas. Art center. Center dalam musa jan. Jadi gini, Paman. Inggih. Mapan subuh sida jani mau pikoleh pejalan pamane pejalan lah lan jadi gemak nih Mangno kegingsir saking riki. bener nih utaman jadi kal sida pebang yadi Inggih. yang sing play baglah ni putra merta buana nih Paman Patut kadi bawas palungok cokori dewa ratu aku. Lurus. dan jadi Lauk, parah lauk. Lok, Kenapa itu?
Ning-ting iki. Ning-ting. Waduh. Ya, Ya. mai pangtawa jadi Ye. rasanya. Cina Yadi kan kenal nih. Mai. Man. Senangnya Yadi. Dua gong. Ane lo kejak dua gong. Dang lowongan ni mula dia syarat tang lah. Niki. Wih cekek nih. Gusti lo niki. Kawan juga kini sedang lo jelema soleh. Ngene. Ni jadi gelan ya patuk ngelang nih jadi. Nih, Durus. Duduk kayak gini. Dong nong naratu ngarsang ke. Cai nanti dia gelar aja nih non. Api raja naratu nganu udang dicang ning. Jelema saja sang cai para kan cai ninti binyak para aturan kengla. Yen kita kan carikan dicang adu ngampilang Weh ngapa kan? Nangken gini. Hah? Kayak Sarang kali ning ding. Emang kita? Nyana nih kene dum. Bagi dua. Udah jelema dom soleh kan polon dia. Ratu di doran di jang tena. Woi! Sama. Ya jangan pesan. Jadi kini pas saya ngalang bangun nih. Oh. Bang side syarat gelah side gelah mempikoleh nih jadi. Ane Kan? Makin sana kene kok sana kenan. Malih bisa atur di jang. Ah, Nyanan carikannya ampun aku tangannya. Di jang cenunas. Jelema saja dia kayak tuh dekat di puri itu kan tuh. Ayo di Ini aneh cenekan sih dulu. Woi! Carikin. Bal! Bangun! Aduh, luwung pula sih. Tuh. Ada kuluk ulang bungka pula. Ani sing mang gotenya. Ma, gong putra jaidan Adi mekejang hilang. Wagong istri ijaidan Masa rago pulas kuda. Wah, Dah. Ampun, adanya rabies ya. Kena rabies Hei. ya. bangun. Abu arah kau. Arah. Alah. Bangun. Bang. Nih, bo. Pasti ning lah sekau. Nih, Sandra rasanya nih. Lu kan galak-galak kok kene di. Ija boci dua gong jahat. Apa? Dua gong jahat aja boci. Can apulat cancin pukenyen cang. Si pulas. Sang pulas sih. Wih gitu ngelek cang takonin. Menyen orang. Si kan soleh di ni. Cing lah gerup ah. Si gelak apa? Dah do galak-galak nah. Do galak-galak. Ijo pokoknya ngaku sih jadi. Jeng aku gitu nak ada yang malu. Ada. Cang nak orangnya cang. Cai cang di lakar masang tempat tidur si ngawasin gitu. Tempat tidur ya kan maksudnya. Ada nak masang sesirap. Apa? Masang tempat tidur. Sasirap tuh jelemalan. Bener, bener jam
Mejujuk nyidai ngan bulas. Yo begitu awasin. Cek. Sing dawang cak. Nyekale mlai bang sing dawang. Oh, ane ngoren sih. Lu agung cange. Oh, dua gongsi di jatong os. Kursi patih ane masang anu Sesirap dua gongsi di jatong. Di semule holan. Ada yang kamu jadi? Hah? Ada yang kamu? Weh. Bisa yo ibu di jok ali atahan kan. Awak bertua-tua. Jang sing nawang. Ajak anu benang Eh. ini benang kaca. Weh. Di pempaten bedajo. Eh. Ngajanang pertimo bawa awak ke penglau mah itu. Hei, si Dot mati apa kengket? Dot mati apa hidup? Hidup bang Oh, cang. patuh ya. Lalu gitu. Ajak jangan alih. Nah, main. Awak Atahnya. patus. Bemani bang arak doang. Jadi Yang gitu, mai aja kok. Kamu kuring sungsang. Kucing cang lu itu bu. Oh, di sana. Nah, kucing cang nak dot ke dukung istri. Oke. Kita ngomong apa adanya. Cari petel kan cari. Adang lu mana luang? Ayo kita ke sana. Nah, main atuang main kucing cang. Ada yang lain. Ada ya sekuat berjalan patut jajak. Tinggalin. Jajak yang berjalan. Malas sini menjalan. Ini cing. Agam dia. Main. Agam dia. Lain boy. Bawa keluar hidup. Man metakon ne subuh kone anca-anca banyu biru. Sampai sidong. Makin dumun. Titiang natasen dumun dan istrinya. Kak. Sing Kak, tadi ini ngawak-ngawak itu. Siro. Kak lek dijo. Ne bapo jo Iya, uling po, di bapo. merdo buano. Aduh, Benah ne banyu biru ne. ingeh niki peseraman Nih, banyu peseraman. biru. Niko da istri sana iring titiang wawu. Ampura titiangnya titiang tenuning. Mana Pak Yan Pujo niki? Benyul bibi. Bibi pengapih duwe. Paman. Nu paman ingat marep kapin gelah. Kewala gelah masa-masa masih kapin pagodaan paman. Paman werde. Saking merdo buano. Niki saking bos. Wau titiang dados merasa ingat Ingat kapin gelah. boyo pelunguh do Sri dumun ritat kalau lako iri kering napi wastane Bu Ratno Buano Ingeh patut. Sing lempas kapin atur pamane. Kewala swece ida sangyang pramokawi. ini Wit sangkaning agung waringin sungsang. Paman ingat sih. Kengken kadirasuk parilaksanan yani kapin ide beli agung. Tugas ida nu nyeneng. Kanti lantas kelah mai kampeh ini ngempi di pesrama. Ratu piragi di tiang ini wogeri kering rapi nawastane Ratno Buano Benah paman. sakemon ini kewentenan pelunguh Sing paman awang dijagelah ngoyo. ini Tumel jani paman tangkel mai ke pesrama. ini Man tujuan pamane. asapuniki Ratu Dosri titiang je kau dos anduk ide wagung biang pramine iri kering merdo buano
Udah sepuniki jadi pacang ngedot uri pemargen putran ide maka kalih siki ide Wiro Darmo Paman. neke kalih nika Wiro Jahyo asapunika tapi Paman. tidak Sing nyanang paman semanang saya. ini Maro dipuan Gusten pamane mah pamit leng dini. oh boleh tangkil Benar nuna saja dini bulan meklone paman. Laris Wena paman berpedas nawang. Gusten paman pianak gelah putran gelah. Subuh kamu ajak ke masih ke puri. Cangkep ala kira. Sampun ngambil rabi, driki, sampun wali budal ngepurian, sampun ika Iya. Kewalelen dadi kletek gelah paman. ini Prajani gelah ingat kapening cening ajak dadwo. Sang saya dadi kayun gelah paman. Kengken mirip pejalan yang dikembuk ke puri. Cak sing luwung-luwung sirap gelah uling dipuan paman. ini nik punika benyangan mau pamit di tiang napi malih bos jen di tiang mau pamit ring ajang dan di tiang malih ngeruruh dia asapun napi ya pemargen itu santu kan kantos di tiang ningalin puri nih rike ring mertebuana nika durung rawuh rike ring mertebuana Wenten raung kocak, Nah istri subuh sampun api. dipuan mau pamit di nuling pesrama. Bibi. Sampun api nggih patut saking dipisane do istri tempat sane kolam. kekalih ratu Engken paman. punika pemargen idone jagi pacang ngerah dukun ngerah balian asa punika santu kan rakane sane pinih dhuwur punika sungkan ratu Sungkan rahat. ini nika makawinan mumpung di tiang persida rao iriki ring ancak-ancak banyu biru tangkir ring dari si yen kebinih wenten ring Sing pesraman pesraman. Paman. di tiang Sedang melau pesan paman. Teke paman tangkil mai ke pesraman. Ini mirip subuh jodoh ada nih paman. Di pesraman ada tamu pengpaman pedas nawang. Nema dan manik kilat bumi. Doanggon pinaka tamu yoi cening bagus pengingal ya segar buku jati mulu gitu nyen paman. Pijang sane mangkir ratu mumpung tangkil para pengabeh druwene. asapuniki yen asapunika ratu doagung di tiang cetek matur ring di Sri mangdo presida kepaijo ring sikian di tiang jagi pacang munut mereka ke Nah yang Lerang paman nih, anu, mai barang-barang tangkil ke pesraman. Ireng. Ring lah paman. oh rika nunasi jo sara inge Unduk ya. Terus. Giring. Ke dalam. Yang dari tanpa nan gelah pipi ada dini. Dija mirip ne dini pipi. Nenten kemana yuk yang kepiti yang ngeradu agung istri. Beli. Radu beli aku. Beli ring dija. Dados beli ngutang di tiang Riki beli. Ring dija menawirakan palunguh cokor dewo. Sarang parak-parakane maka kali radu agung. Dadi sing kepikayun ben gelah pipi. Namundok buka jani. Kesah uli di pesraman. Ngirengang pemargani de beli. Tak duk dini dari gelah pipi. Radu agung istri. Sampun angwas banget palunguh cokor dewo pacang paling sel-sel. Menawi kesampun samci dekarman palunguh
Bibi, Koan, batuklah. Siro menawi puniki. Adi ja keta ja beli. Ken mawenan keta. Mapan adi suba ajak beli dini di puren beli. Pangseng kanti adi tandro pati takon adi. Ni sing ada len. Puren beli ne madan. Puri waringin sungsang. Beli putra mahkota ane kejungyong dini di puri waringin sungsang. Ane ngabo adi mai. Tujuan beli pang dewa nawang. Sing ada len. Mulodot beli kang ale soma. Sing ada dado tetru tujuan beli tuah. Wah, di dewa ne patut jani ya. Angon beli soma, ajak beli nataken panas tes, ajak beli nataken kesugihan beli di waringin sungsang. Nah, sampun pirang, ajakin metekin bis, ane ada di bank. Adi di bank, adi. Kenapa duwe banget? Bang, ane bangkrut. Di dalam mau saja tuh, kita makin dewa. Win. Wahu dados kemana antuk titiang. Wentane titiang iriki wit sangkane nganggan binisane makta titiang meriki sama. Benar, beli mula. Weh, tekan beli nih ajak para kan dewa mai. Apa mau enak kita mapan syarat beli kaliwat pangsida aja beli menjangkap pengelawan nih dewa. Sapa napi? Mangda sida menjangkepan sareng titiang. Benar. Menawi teu beli kanuring. Titiang sampun meduwe tetagon beli. Ampura yang pisan. Dan sida titiang giringang kayun beli ne biaku. Jepulahan lo nagih ngamon rapi. Ajak cuk sing karuan-karuan sing kenal sing tawang. Elingang, sekadi raos na keling si Rumon. Ambangan duk rasi sing kengkeng. Apa buento maro tetagon. Kadi rasa subuh masomah hangi dewa. Yen bo beli syarat, yen bo beli dot. Sing ada keta-keta adi. Cutat, mawe nang beli syarat ngajak adi mai. Mula pangsida aja beli jangkap ke dewa. Yen sing beli sida jangkap ke dewa. Nirgawe beli. Ya dia masin wake mati. Wake sing suka musobah kelawan ibu. Nah, Wah, wanen iki. Padahal murid SMP aja wanen. Ken, ini cang nono. Weh, Eh, nyen nganong, nyen nganong. Cang, Aduh. Ada. Woi barak kong nih lo. Dong jelmo ancruk gede mana nganong jang busan. Oh kesep-sep sih. Hah? Kesep-sep. Apa nih kesesap? Ye, ngawak-ngawak kena. urusan tuh. gede dina. Sanang pikayonin ratu agung istri. Pangsing beli riu ngeraos. Mapan cara be dewa suba ada di paso ini. Nyen kal sangat beromong belo ke dukodang ini dewa. Ijo adinglah kula warga ben kal teke mai melane dukodang dewa. Kena beli ngudiang. Kena beli ngetum. Kena beli ngelawar. Kena beli ngangon kuah. Tuh beli ngelah kena. Kengen. Ampunang suwe. Perkosa. Pas mumpung dari badan sirah. Nah, Terus ada sih. mula Agung istri. tuh mula pemeragat pejalan lah. Sakuanten elinga. Urusan merayunan ampunang kutang. Iwaseng nompo pitong ya. Nggih. Bang si sing kengken. Nyen nakal sing demon ke kesugihan. Nggih. Dot. Kegen. Tetap beli gede ben cepok kedukonan dewa. Nyak orang nyak, sing orang nyak. Dan pariwangde dewa kal ngemasing palate yen keni nyat dewa. Nyak kadi pusing. Kegen. Yang lu dirikinya kau lakono. Pak Yan meriki lakono kan Pak PJ lho.